wamaje kubona ko muri Uvira mu minota mike cyane ishize habaye ikintu gisa nkaho ari sabotage abaturage bari guhunga ndetse mu nkuru twakoze twabigarutseho ubwo humvikanaga guturika ariko ngo ni grenade abo bita infiltre cyangwa se ubwo ni abakozi ngo b'intare za Sarambwe batukishije grenade ndetse hakabamo no kurasa bigatuma rero abaturage bahunga byabereye rero mu gace bita Kasenga na gace rero kari hafi ya Kavimvira kandi Kavimvira uhava utekereza muri Uvira ni milimetero bike muri intare za Sarambwe zirimo zamanutse zirimo zirakushumuka bari kuri speed iri ku rwo hejuru ndetse no Uvira iraza kuza gufatwa ahubwo ikibazo mfite ni iki nyuma yuko abarundi batangaje bati nabo tuzigera dukora withdraw nziya tureka amasezerano dufitanye na Republika Demokarasi ya Kongo twe tuzayakomeza igihe amasezerano atararangira igihe ubuyobozi bwa Felix Antoine Tshisekedi utaragiza amasezerano yacu turacyafitanye imikoranire ese abahungu ko batari buze kuza guhagarara Uvira bagiye kuyifata ubwo abarundi bari buze kuza kwitwara gute ni mugire Uvira ari umujyi no bumva ko batagomba gutakaza ariko kuza kutakaza ngira ngo Everton ndayishimiye n'amasezerano nimba ari burangire nimba arakomeza akajya kurinda Karemi nimba biri bugende gute nabo tuzi ikintu kiri buze kuza gukurikiraho ese abaturage bo Burundi bari bwongeye kugira ikizere Everton ndayishimiye naramuka atakaje Uvira kubera ko niwe uriyo gira ngo misi yashize agiye atangaza akabati bwo bamubazaga bakabaza ese kuki mwagiye mukora withdraw cyo se mwirukanka ubwo intare za Sarambwe zabaga zibatatse akabati ibyo musaye baze FARDC bamwe bajya dufatana ibice nino nshuro sinzimba ariko ribuze kuza kuvuga mu gihe ikibazo yari yarakigize ike ntago ari FARDC yonyine biri gukubitwa FARDC yo yita yirukanka ese nabone ko ikibo bahita birukanka kandi bari kuri misiyo yo kurinda ibyo bicu kukiba bitakaza reka duhere kuri icyo usorejeho none se ubundi bararwanira iki ngambwira wese nta murundi uri gupfa hari siko bimeze si igihugu cyabo abashaka kwibohoza ntabavuka muri icyo gihugu erega niyo bashobora kubona umusada mu buryo bumwe cyangwa ubundi wese hari liberation nibaho nta musada nuko raba abarundi bagiye kutanga bikanga donc bari muri côté de faiblesse ntabwo itsinzi iri ku ruhande rwabo ntabwo iri ku ruhande rwabo rwose intambara idafite igisobanuro idafite impamvu nta ngabo nimwe gerigeze mbona itsinda ubu ngubu Uvira ari panike barimo barahunga Wazalendo zirimo zirasahura abantu barimo n'uruva n'uruza benshi bahunze biraca amarenga ko Uvira wo mu masaha ari imbere iraza gufatwa byanyabyo batombe kubera umuvuduko intare za Sarambwe zifite zimanuka kandi buriya muri Kongo kubera ikibazo cy'ibihuha na leta Kinshasa nayo biri kure urumva iri kubeshya abaturage wese Ruvungi zarafashwe Katogota zarafashwe ibiye hose ubuce bwose buri strategique ariko Kongo baba bavuga ati turashimira ngo arme royale de défense ngo yahagaze neza ngo neutralize haduye none ikibazo buriya kiri muri Kongo guhuza imirwanire y'igisirikare cy'u Burundi nibi bya Wazalendo nibi bya Mayimayi nibyo byacanze abarundi badashobora gatogo ko muri Kongo gukora urugamba rurwaniyeho ntabwo babishobora ntabwo bawuva kemi kuko ubu ngubu ari ingabo ubwabyari Wazalendo ngo zikomporuta zitwara nka haduye ngo zigira haduye nyine muri Kongo nyine ni muchanganyiko ni changamoto so ibyo Bujumbura bivuga na Kinshasa ile ni mambo ya siasa kabisa ahubwo ngewe ndi kwibaza izo Mayimayi izo Wazalendo urumva wari na General Kivira mu Wazalendo wenda abarundi bari kwitahira iwabo abo uko bashutswe na leta bashutswe na Raila barerekeza icyo kibazo basahuye inka z'abanyamurenge basahuye ibintu by'abantu amabutike y'abantu baragenda bayasahuziye n'imiryango bakayikuraho n'amaetajeri bagatwara urabibona yego barerekeza neva sarabamari iki ko nari kubamagana urumva nicyo kibazo nimbunda ko batari kwemera ko bazinjirana rero saraza gukora nka Kisekedi abataye urugamba abatsinzwe abakatirwa gupfa abanyapolitike barabeshya na Keni none wanatsinzwe baranakwihakana Wazalendo nta stati zigira
iby'i Burundi nabo bazavuga ko bigomba kubazwa leta ya Kinshasa, nibo bagiye gukorera kuvuga ngo deployment zirahinduka. N'ubundi deployment abanyapolitike bahora bahinduranya ururimi, bavuga ati ibyo bintu rero byabazwa Kisekedi, niwe wabahamagaye, plan nibo bari bayifite ta major ya Kinshasa, twe twagiye tugiye kubaha umusada. Ubwo n'ubundi kuri ordre ya Kinshasa ntabwo avuga ko ari Burundi yatsinzwe Bujumbura cya Gitega, Kinshasa yatsinzwe kubera imirongo twabahaye ntibayikurikiza. Urumva, ahubwo none uvuga ngo deployment z'abarundi ubwo ngubwo, kuko n'ubundi Kongo ni nini. Impamvu bamwe bahita bagize za Kindu naho Tanganyika ni mu rwego rwo kugira ngo baramutse bahavuye burundu amafaranga bari babasigayemo, ubwo nyine Gitega yabihiye nta mafaranga baba bakibonye. Ikintu rero gikomeye ni iki? Abarundi ngo ba breaking news cyangwa se bashyize ukuri hanze yuko intare za Sarambwe bari bufate Uvira mbere ya 25 bakomeza na kare. Ibyo ni ibice bigomba kuvamo mbere ya 25. Oya, marine zageze muri Tanganyika hose rwose, handi ya mikeke bavugaga neza zamaze kugera marine z'intare za Sarambwe. Ntabwo se gutangaza ibi bo barabikora hiki kubemere kurinda bo bariza amasezerano na Kisekedi, barabikora hiki cyangwa utangaza ibyo n'ubwo. Oya, reka tubisubiremo. Uyu ureba Kinshasa eta majoro yabo na Gitega ba prime niyo ngabo ngambira imirwanire bari guhuza ibiki. Ibyo Kinshasa ivuga n'ibyo Bujumbura bavuga nibiri ku rubuga rw'urugamba, urabona biri guhura. Ni propagande gusa. Nubwo bashinja abandi ngo bari muri propagande, ariko nibajye kuri field berekana ibizibiti nuko intare za Sarambwe ziri kubatibikana, zirimo zirabapirikana, barimo barirukanka kibuno mpa amaguru. Ibyo rero bavugaga rero nimugoroba kesha akunda kubera utuntu tw'udutendo twa special force y'intare za Sarambwe, gahunda igahita icamo. Nibyo abaturage barimo kuvuga ati izi wazarendo ziondoke ziende, ataba Barundi n'aba FDLR nibo badukururiye nibajyi wabo, atahubwo tubabajwe n'aba bamayimayi n'aba wazarendo bishinze abo Barundi n'aba FDLR bafite ibihugu byabo, none sizi mayimayi zirerekeza zirasubira se mu yayo mashyamba bazikoye za Nyiragongo, bazibeshya bazizeza ibitangaza. Malgré nuko Kinshasa uyu munsi yashyizeho ibihumbi 300 by'amadolari ko wazarendo zigomba guhembwa. Abo se zihembwa zikajya mu mayoga ziraba zikirwanya ahubwo 300 y'amadolari. So ni ikibazo rero miliyoni hafi 420. Birashyikirizwa warikare ngo bayabagezeho muri nka prime de guerre, ahubwo nabwo biraba bibasajije iteka. Urugamba rwo mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo na Kinshasa ishobora kurutsinda, kandi mu marenga sinzi abantu biba babibona. Nese FARDC kufite abagaride presidentiel n'abakina ama special force n'ibikina abantu bize za Kindu n'ababirigi kuki bahiye ubwo. Je mu mboni zanjye nibi wavumbazaga ubushize ngo kubona ngo abazungu bigeze mva ari cy'Amerika itangaza wapi Uburayi ari cyo butangaza, ntabwo bari ku ruhande rw'abantu batsindwa, ntibibaho. Iyi ntambara nyine nabo barayiretse igenda gutyo, neva nyine akomeze regime irangira, nafaci nawe regime irangira gutyo. Nuko nyine filime ya Kongo yizinga. Mbese filime ya Kongo yizinga gute? Niyo defete nuko gutsindwa kw'agahoma munwa. Urumva bo banze kunga ubumwe, bafata abanyagihugu babita abanyamahanga, bamwe babita n'abanyarwanda. None reka bakubitwe izuba rigaragara ku manywa y'ihangu, ku murango bakubitwe izuba ryaka, nta kindi warenzaho. Abantu bumvize segment ibi byose nta nubwo bari propagande. Urwanira abaturage, ukarwana muri discipline, ukarwanira impamvu ifatika. Reba ahantu hose intare za Sarambwe zafashe, amasuku arahari, umutekano urahari, buri kimwe cyose maendeleo. Urumva nta bintu by'akavuyo kw'abajura ntabyo. Urumva kandi abaturage barahumutse, amasocial media barafite, baradukurikira, babazi uyu anadanganya, uyu ni ukweli, uyu ni bongo, uyu ni mambo ya siasa.
urumva Yego. siyumva Kinshasa na Bujumbura ntibabutanga amakuru ya nyayo y'intsinzwi ingabo zabo ziri kugira, ahubwo bari kuvuga contre version. Abavuga ibyanyabyo ngo ni fiction, ngo ni editing, urabibona? Yego. Ahubwo ngo ibyo byose ngo ukubeshya abanyapolitike kene iyi politike y'ikigera ciritse. Noneho uri kwisanga umuturage arusha ubwenge umuyobozi, umuturage arusha amayeri ya gisirikare na tekinike na tactique militaire za gisirikare. Urumva ikibazo isi ifite, akarere gafite byasigaye gafite abarwanyi, gafite maneko. Nese uko nakuruye amakuru yuko bari kunegosiya ngo byibuze FDLR na Maimai na Wazalendo ngo Uburundi we buzicumbikiye nko mu kibiri. Eske binjira n'imbunda? None Uburundi bwifite crise nabwo, crise y'ubukungu. Nibyo bavugaga ati urabona abarundi ikibazo abantu bari mu nzego abenshi ntibashoboye, ntibanashobotse, bo n'ukwidadika gusa. Je wabyita ko ari regime irimo abantu batari n'aba intellectuel abenshi, ni fanatisme gusa tu, uri umudede, uri imbonera kure, bagushize mu bintu ntiwumva na kimwe. Urumva umuntu yasoje ejo bundi ntazi attaque numérique, ntazi cyber security, ntazi air defense, ntazi na wenda ngo no muri Air Force ngo amanuka ngo kajugujugu gusa ku mugozi. Ibyo ntabwo ari byo bikigezweho. Drone nabo bumvishe zibakubita Bujumbura naye ubwabyo urebye drone zideployinze kubohora Uvira, haza n'ibitero bivuye Bujumbura nabyo bikaburizwamo. Ubaza amamizayiro ari stand by, wese wageze ngo baratinya ibyo batareba cyaba badakurura mu butasi. Ahubwo babaze ngo n'ubu bavuga ngo Bugarama ngo niho ari kuva ibisasu ngo birasa Uvira na Bujumbura. Babisubije se, babikubise bakabisubiza, nibirukanke nyine. Nanjye nabagira inama yo kukimbia, biruke bazajye gukora riyoke, bazagaruka ubutaha. Panike muri Uvira ni ibindi. Abantu bariruka bahungana. Ariko ino tekinike na za Sarambwe bakoresha ni tekinike ikomeye cyane, ngira ngo Bukavu inafatwa nabwo urabyibuka. Umwanzi kora akaba yakubiswe agakutwa n'igihe kirekire, panike iba yatangiye, n'uragace bajya gufata panike iba yamaje gutangira. Ubwo Uvira rwose nkuko biri kwandikwa cyese prediction ziri gukorwa, bashobora kutaza kuza kubera imirwano iri kubera rwo hejuru, kuko abatoye batangiye guhunga. Bumvishe guturika kwa grenade birakomera, bumvikana amasaha ati karabaye neza sabaza ziri kilometero icyo gihe 16. Karone ibyago byaba hose ari guhitajya n'ubwirinzi. Dore ibyago leta Bujumbura Gitega ihuye nabyo mu buzima bikururi. Ni ukuvuga ngo Rake Kivu yose ari hano imbibi na Kongo yose iraba yamaze kuba intare za Sarambwe zamaze kuyikaba. Urumva iyo ni marine force na submarine, none hari n'amadrone yo mu mazi, ntabwo mwaye mubizi. Noneho reba igice cya Tanganyika intare za Sarambwe kinjira muri Uvira deja zakigezemo. Urumva Barundi batakaje access ku mazi. Erega ni intambara Barundi bashaka kujyamo, kwari ugufata, kwari ukure konturuna iriya regio ihana imbibi n'u Rwanda na Kongo, urayibona, ku gice cy'amazi n'ubutaka n'ikirere. Kandi kari agace gahahirana na Bujumbura cyane. Wese ubwo urumva bitajyanye muri côté de faiblesse regime ya Gitega, bazongera gushinga intahe bayishingira kwaho bavugiraga birangiye. Rega bura Faci n'ubwo bavuga ngo bagiye gutabara Kongo, ntabwo bagiye gutabara Kongo, bagiye bo kwitabara mu buhe buryo? Point stratégique z'u Burundi badafite Ruvungi, badafite Plaine de Ruzizi, badafite Ukavu, urabibona, badafite za Kavimvira, badakontorora Tanganyika yose. Bese ubwo urumvira regime ire Ndayishimiye, Evariste Ndayishimiye azagaragara nk'umunyapolitike w'umusirikare Burundi bwagize udashoboye, utumva, utanashobotse.
ahubwo muterabwoba wihagararaho mu buryo adashoboye. Ufite amanyama nyine ari ukuntu umuntu yihagararaho gusa ariko nta kintu afite, nta kintu ariho. Ahubwo we ari muri approach yo kuvuga ngo reka bicane, reka bakindagurane. Wenda mu kwicana sa kindi zabibyara ikindi. None nawe bamumenye bari gutoroka, bari kwiruka. None se urambwira FDD, CNDD izayobora igisirikare kitayiyumvamo, kibona ko idashoboye, command post zabo zidapeza, zidafite ikintu zazigeraho. Nicyo kibazo. Badafite access kuri Tanganyika yose, badafite access kuri Plaine de Rusizi. Abaturage gihe bahere bavuga ati izi drone zatugeze Kibitoki ko mudasubiza ngo turebe, ati turaje twivune. Kumbe barimo barashaka inzira ziberekeza Tanzania, kandi bavuga ko uzavogera usige bw'igihugu cy'u Burundi kwazamusubiza nakuzuyaza. Nabonye kare babivuga gwereje. Bombe zaguye mu Kibitoki, Bujumbura rirare bigakomeretsa n'abana niyanganishira imiryango kuba tarazisubiza. Ko bakubitera uvungi n'ubu defense zabo indaki zigihari zigaragara. Ko imodoka zabo zagiye zitegwa mbushi zikubitwa n'ibibunda by'imisada ko batarasubiza. Ibikoresho bakuye niba ari Muyinga bakayibyerekeza ku gice cya Tanganyika by'amabombe, wenda bavuga ati wenda tuzakoresha nitujya mu ishyamba, nta wambe. Gusa abadede bashoboye ibintu byo mu ishyamba kudestabiliza. Rega ntabwo Keni kuvuga ngo warwanye kinyeshyamba ntabwo bihura no kurwana mu buryo buri fomo uyoboye n'abaturage. Biragusaba siyasa mu baturage, urumva, politike, biragusaba kuzamura urwego rwa gisirikare, urumva. Nuvuga ngo kumanaging affaire politike na affaire militaire biragoye cyane. Neva ibintu by'ubuperezida ntabwo ari ibintu bye. Ntabwo ari ibintu bye kabisa. No mu gisirikare iriya generale ngiye sinayimuha, ko ngiye ndi kubona ko ari generale autoproclame. Wavuga ko Neva yaba ntatanduye na za Wazalendo, urumva, za Wazalendo ziwuvira. Perezida w'igihugu cy'u Burundi ziri autoproclame, ni perezida ariko perezida bakwiye na respect na none. Oya, generale burya ni ibikorwa, ni full action. Numvuga unaniwe kurwana, unaniwe na diplomasi. Nicyo navugaga. Uno mu president ushobora kuvuga ati ngiye diplomasi ndayizi, nzacabiranya, fungure n'imipaka, tuganire, sura ibihugu by'ibituranyi. Urumva wewe bazavuge ko ari umumilita wemeye ibintu bya dialogue. Cyangwa ngiye amu general ni generale utari autoproclame. Ngiye nzabereka ibitendo, nzabakubitisha inkuba Uvira, urumva, ngiye nzigira kuri field. Twe tuvuga ngo bataliyani irimo Neva, generale Neva yambuye intare za Sarambwe yazisubije inyuma Remera, irimo irabakimbiza basubiza inyuma, ariko yakozeho gatendo. Rega inshuti yanjye musaza Mutama, kora akantu woje kuri field. Nubwa mbere naba mbonye mu generale w'ikigwari Keni uyoboye igihugu utinya kujya kuri field. None se twavuga gutyo. None se Idrisse yapfiriye si kuri field? Ariko ntabwo ari kurwana mu gihugu cye, ari hano musada ari gutanga n'amasezerano ari kubahiriza. Ubufano niba widekaraye, urumva, kereka niba general atakirifite, yarabaye demobe ngiye simbi. Ahubwo wenda bijyanye nuko ari general akaba ari kwandagazwa. General mu bipapuro si kuba ari kwandagazwa byo. General zivahe rwose iryo ranka rya general na none. Bivuge hano zanabisubiramo, zanabisubiramo ngo zifite ubushobozi. Ndabona ari agafuka imvugo rimwe barakomeye. Ntabwo ari question y'ubushobozi. Ariko none hari option ebyiri, hari ukuganira. Yavuze ngo arakomeye, ntabwo ari gusubwa bira. Nge nahita ndi mwaka ipete bararikwaka. Byibuza rutwa n'abaguye ku rugamba n'ubundi amapete baraguma. Wese arahunga ari general, wese ubwo yaba ari general watsinzwe. Rero turavuga ko ari general watsinzwe, mission yamunani. Oya reka tujye tuvuga ibintu tubijyanisha. Ni buri doctor a medicine, wenda uri mu specialiste mu gukura amenyo, niba guhira iryinyo rikakunanira ugatiti, bazakomeza bavuga ngo uri umudentiste wo mu docteur. Ntabwo bikunda.
hazari kwaka ube kenyeje nyine ubu civilian nibyo kurangaje nabivugiraga kuba full general oya nge amapeti yo muri iminsi ya none ndimo ndakemanga cyakoze makenga burya yarabikwiye pe amaranka nabo ahubwo hazamwongere n'andi nimba nahari urumva mu kurwana mu kumasha no kuva na kera urumva urugamba rwagiye rubaho keshi urabona abantu bose ku rugamba mu ntare za Sarambi ari bya Mungu ari Makenga ari abashinzwe intelligence bose barakoze ari abasoda barashe General Neva bose bari hejuru ngambwira ikintu wavuga ngo yakoze uretse ko yarabaye mu kinyeshyamba ntawe utagikora akadestabiliza regime yari iriho bakemera kugabanya ubutegetsi ariko none muri ibi by'ikongo n'izi declaration yakoze ngambwira igitendo ubu nawe yagize makoba ka gisivile ko kwambara isuti uniform urumva kwanza ni buri general yakabaye muri imisi yambare full combat arizo sigaye yiberamo azenguruka n'ibigo bya gisirikare akajya ku rugamba ya gutanga amafunzo no gutanga abandi ngo bapfe oya wese arusha iki Putin kwajyayo Traore se kwajyayo ejo bundi ko yagiye abajunta ko bamereye nabi ari kapiteni Traore Dumbu yase ko abikora Mamadou Dumbu Chiani se ko abikora muri Niger kandi bose ni abagenero umwe ni kapiteni nka Ibrahim Traore Neva nawe uburyo yikomporota nk'umupatriote cyangwa se nk'umuntu w'umupanafricaniste na pays du Sahel bari baramwemeye nk'umuntu wumva point nawe niyigaragaze kabisa najye nkara Uvira hakorera ijambo muri kibabaje aba military police nibo basigaye n'abajepe bamurinde ibigo byose byabaye bajya no gushaka umusanzu w'abantu bajya mu gisirikare bagakwepa bose babaye fatigue yatumye abantu banga igisirikare cy'u Burundi bitewe n'uburyo ayajyanye ahantu habi habaho hatigeze yabaho yajyaga yitiriye ibintu by'abami ba kera Burundi bwagize abami benshi abo bamwambutsa abo bitaga ba Rwagasore bande aba president Rwagasore ntabwo yari umwami navuga nabuyo yari umumajoro Melchior nabo bose gutyo urumva wese ubwo urumva atari ikibazo nyine atari umugenerale w'umuperezida muri iki gihe cya none tugize udashoboye ntabwo nzongera no kuvuga iryo ranka kwanza reka ni Neva ntabwo nzongera kumuha iryo ranka ngewe urabibona yego ananirwe no kuwizidronga kuyamanika nese ubu Samidiarasi ntabwo ari iyobowe n'abantu bakomeye mu gisirikare ko bamanitse amadarapo y'umweru kuko azi ko nta mwana uri kugwayo business azibona nawe ati nibicane n'ubundi aho nzahungira ndahafite none abaturage b'iki gihe bahinduye systeme nawe barabizi hari bataliyani nyinshi zagenda zigahita zitanga mu maboko y'intare za Salamu nibo bari gutanga amakuru abandi barakwibye abo yashutse bo barapfuye rega rugamba ubona ari impossible ken arugamba ubona n'ahantu wahera nta formule nimwe gukora counter attack muri iki gihe cya none cya social media abaturage bajijutse none bifatanyije n'ibisambo n'interahamwe n'abajenosideri ubwo ni ukuvuga n'iki mbese ken niba Neva afatanyije na FARDC na Wazalendo na FDLR nawo bimbonera kure ubwo sora cyari general ahubwo akaba avuga turugamba reka tururwane n'igisirikare cyemewe aba bose baba civilian bajye gufata amafunzo nibwo iki gisirikare cyari kugenda neza igisirikare cya hybrid mbese bari gukoresha iyi intelligence none
ni artificial ni collective ni kirundi ni kizayirwa rero ngambwire intelligence iri muri uru rugamba kuri FARDC n'aba barundi n'abafatanyabikorwa ngambwira ubwenge bari gukoresha n'amayeri ni karemano ni hybride nembwira ni collective urwo rugamba urwo rubanza Faci yararumuragije reka buriya ntabwo Faci yarumuragije nkana ngende civilian narumva wikomanga ku gatuza wiki kirakura gishoboye ngareba runo rugamba rwananiranye ngarwigere yaramubwiye ko biriya bice abirindiye umutekano ndetse n'abazasanga se bakuramo ndetse anamwizeza ko igice kizaba igice kizaba ifatizo kugira ngo bisubize Bukavu gukomeza na Goma tubuye arimo yicukurira yego nyine yagize ifemba y'amabuye y'agaciro cyane yaheze muri ibyo hari muri zone de l'influence y'u Burundi cyane pe niyo mpamvu yafunze umupaka wo ku gice cy'u Rwanda yumva nisasu siko biyumvano za Kavimvira nayo niho amapetero n'ibikiba biza niho haba rujya n'uruza niyo supply chain ya Bujumbura none narahatakaje ubwo urumva ziregura iki ubundi se yakwirangije ubundi mwabubwira ko ibintu biri hybride Keni muri umuntu uri konvenki niba yarayemeye umutekano w'abakongomani no kurinda ziriya mbibi yakaba ari we wa mbere ugwa kuri runo rugamba abantu batangije urugamba rwo kubohora ibihugu bitandukanye marigire banabigwamo ariko n'ubu barakibukwa nk'intwari zo kwibohoza ku bihugu byabo kuko ibintu bavugaga bajyaga ku murongo w'imbere w'urugamba bakabiharanira niyo victoire niyo saba basumva bivuga abantu bavuga baguye kuri firidi baguye ku mirongo y'imbere y'urugamba iyo umuntu akurusha imbaraga ariko nanone abo bambi yavugaga barwanaga za Kirundo muri za Ruwayombe n'ubundi bagiye bagwa ku miheto none se haje intare za Sarambwe zirukanka ziryana zakubise Sadeke zakubise wa Tanzania zikubita wa South Africa bamanika amaboko nasubwa barundi nibo bari bukoremo Neva nitwa turi kumurenganya Neva yarabizi neza ko atakora ahubwo ikibazo yazize gusa nkaho yiyumva ngarakomeye gafite ingabo zimurinze tutazi ngo ni zahe afite igisirikare gikomeye akanerura mu mazina agatinyuka akavuga igihugu cy'u Rwanda hajya ngo Rwanda ngo afite abasikare bakomesha ariko se Neva uretse kuvuga ubona atari umunyabwoba gahe baziramutse ko zikoso nakajya nko guhangana RDF byagenda buryo umuntu ukunda ko zasaramwe ziramugaraguye noneho baravuga bati muri Goma na Bukavu ngati bakoze vidro baza muri za Uvira noneho intare za Sarambwe zimweretse ko cyayice yashizemo imbaraga abasirikare barenga 15 yazanye deployment nanone ku mupaka abandi batangira nanone kwinjira muri abice bya Uvira abo bose reba ibintu biri kubaba reka mubwiza ukuri bose Neva ko kuhanganye na RDF muri busikoroji yanjye ku myaka yanjye 40 fite nge nabonye abaperezida benshi ubwabyo umurebye Washington uburyo yarebagamo gusa muri bari abaperezida niwe umuntu wari ufitemo n'ubwoba buryo ikizakwereka umunyabwoba avuga cyane ibikorwa bikaba bike reba igihe amaze afunze umupaka ntabwo wafunga umupaka uzi kuri furu geneve bibaho ubwabyo gukinga ni igikorwa cy'ubwoba mugenzi wese ko atawufunze si umurashise mu gihe bibereka ntabwo igihe Neva yavugiye yakabaye ahubwo ari uri imbere mirongo y'imbere y'urugamba igihe Neva yavugiye yakaba hari base militaire yasuye iri muri Kongo so wagira akaryo Keni buse kwa Flash sakarenga kajya Kishasa abantu ntabwo babitekereza hari icyo bita morale ku rugamba ugatera abasirikare abasoda bawe akanyabugabo bivuze ko afite ubwoba nese Putine kwajya ajya kuri commande post yego urumva na uniform cha France n'umunyabwoba ahubwo ura mugabo ahubwo nabonye utarigeze unabaho ufunze imipaka
unaniwe gusura abasirikare bayo kuri firidi no kubashyingura ntabwo ugiyeyo, no kuzana imirambo yabo urabitinye, no kumanika amaboko urabinaniwe. Ni ikimwaro gikomeye cyane. Bigaragare ko hari undi mugambi yari afite nawe adahamanya nawe n'umutima nama wo kurimbura abantu. Ntabwo burya Kenny yagomba, ntabwo yakaba yajya Kinshasa so ari ikibazo. Nta nubwo bamutegetse kujigarura umutekano Kinshasa no kuharinda. Yakaba ajya ahantu hafashwe cyangwa hatarafatwa akareba uko bimeze habari kwenye mapambano. Yakaba ari mu ndake. Urambwira ni ibiki abo majenerali bayakuye, igisirikare icyo gisoda bagikuye. Kumwama ari umuntu umasha akaba yamasha, cyakajya nakabya akaba agenda na pisto nk'eshatu. Aho uzajya ureba uko bamukora protokole naho ukuntu abareba n'iki. Ntabwo bamuhushirije hariya mu kirombe bavuga ngo ni fenomene y'ibiki, bagiye mu by'amabuye y'agaciro. Cyangwa ibikorwa byo gushugurika, isanga hasi abamurinda batatu bagapfa. Ibikorwa byo gushugurika, guhinga, ibintu by'ubuzunguzayi rwose ni ibintu by'inarabibonye pe, by'ubushugurika ikabisa. Ariko ibintu bya protokole na diplomasi ntabwo ari utuntu twe Kenny. Ntabwo ari umudiplomate kabisa. Yambwira Washington nk'ijambo yavuze. Byibuze akaba avuga ati ngewe nubwo tuvuye gusinya umubabaje cyane. Baravuga ngo akoresha ukuri ahubwo ari umunyabwo. Ari amakuru yari afite ko Ruvungi byakomeye mbere yuko basinya. Yavuga ati nyakubahwa rero ushaka icyongereza giciriritse. Ndabona ibintu mutakaye mubisinya nona ku rugamba rwakomeye. Ahubwo mwe muturetse dusubire tujye kuri firidi tubishyira akadomo none tuzaze gusinya izo mbunda twazicicikishije. Batari ikibazo. Kinakomeye. Kuva Kibitoki baharasa yakaba yatanga icyo bita état de la nation, akavuga ijambo arishyikiriza abanyagihugu aho izo bombe zaguye, agahita atangiza ibitero bidasanzwe. Erega Neva niyo minisitiri w'abanyamahanga w'igihugu cy'u Burundi yavuga, afite makoba musaza, bararashe barasaka Manyora, intare za Sarambwe zirabasubiza buryo buri precision. Ngaho mbwira ibyo bintu boreza rocket, ahubwo nahite yegura. Noneho ntibongeye kurasa. Oya nahite yegura. Abasasu nongeye guturika ku butaka bwo Burundi. Ubwo bafite bwo kujya mu Kibitoki. Byahise birangira. Oya ngiye ngo amasaha 28 naje hari aharasiwe kiriya gifaru na drone Kibitoki. Ngabara bamuhushije inshuro nyinshi. Rego Burundi arabuzi naho. Nari gukura amaye arabuzi. Ku Burundi bwawe n'abantu benshi bintwaza ngabo n'ibintwaza miheto nabo bakaza. Arabuzi ibyarimo n'akazi ni business, arimo arakura amaye. Hari umuntu wese uri mu gisoda najye Kibitoki atangire disikuru yihanganisha imiryango avuga ati ahita atangiza n'ibitero karundura. Jewe Kenny iyo umuntu ahora avuga ibintu asubiramo ibintu bimwe adakora shabirutwa no kutamwumva. Ngiye nakubwiye ko binijya mu matwi imvugo za Neva na Faci jezi maze kunda. Nabonye Neva abantu bamukomeraga amashyi bazi ngo agiye gutangiza ibitero, ariko ubwoba yari afite umunsi weje. Reka Kenny aba president bafite amakuru first of all, ndabizi hari ayanyayo bafite hari n'ataranyayo bafite. Ngiye amakuru n'afite ni gute president ataba yafite. Ngiye mubwiye ko ari Faci na Neva bafite ubwoba bw'ibibazo bihari no barwana nawe imbaraga afite, ahubwo bananiwe kubisobanurira abaturage. Bo barimo baratinza iminsi bareba kuri karandire yo guhembwa gusa imisoro y'abaturage. Sinkubeshye na Tanzania itangiye kumuvaho. Aya Kenny bazagushuka isi iri ku ruhande rw'abanyembaraga. Abanyantege nkeyo batayobotse banadaye ibi bintu bavuga ngo amasezerano ngo agahenge by'ibipapuro ntibikora. Isi iri ku ruhande rw'imbaraga. Genda ubaka imbaraga, niba ntazo uyoboke. Bandi bavuga udafite imbaraga ukubita babiri gisuba bamarike.
umuzungu bareba indorerwamo y'umuzungu ukuntu agushuka, nagufashe ariko nawe ushyireho akawe. ubu ngubu Burundi na Kinshasa bakabaye bamenya ngo adversaire wo bita haduyi ubatera afite izihe mbaraga, urabibona? Ahubwo se twebwe tugiye kuzizamura kugera ku ruhe rwego kugira ngo tujye kugira gute guhangana nawe. Nk'uruhinja rushaka kurwana n'umuntu mukuru ngo mutafata ndamukubita, nabishobora se? Yego. So ibyo rero uko isi imeze, nose igisirikare cyubatse ya defense, cyubaka marine force, urumva, cyubaka land force, standby force, cyubaka ibikoresho, logistique, communication, ubutasi, urayibona? Abasirikare bashoboye bintoranywa, urumva, bafite amaprime yo mu bwoko bwose, bakoze amakosi abaho n'atabaho, urayibona? Ese uzajya kurega gatuza wajyaho nibive hejuru. N'igihe zino story abantu baba bazivuga